بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سبجل بتدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يندن ينفقنا يوتر في أدونيore بانجندن إلا جكوني ندر موتنكم fi ha neɗɗo on watta nayila o jogito ɗengal makko ngal fi ha o daɗanatoygol ka yiite tawa ko ngal ɗengal makko ɗo naadimo. waɗi noon en jonnuno exemple ji ɗuɗuɗi ko yowdiri e jogagol ngal ɗo ɗengal. on rasulu sallallahu alaihi wasallam makiri noon wa hal yakubbu nnasi ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa bihasaidi alsinatihim. wano ko tawata ko rasulu sallallahu alaihi wasallam holli wondema wolugol goɗɗo so tawi goɗɗo ƴetti ɗum ɗo ukki ɗum ɗo e baharu, haray baharu on o raccay o haaɗa. haray ɓanginɗen ellaji mum ɗi wano joma tabaraka taala yewtiri noon ka nder qur'anul karim: ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. haray wano wirɗen noon oɗo hunduko ko hendo ko, haray ko yon tigi jogo hunduko mum ko moƴƴa wattana ila e mum o jogo ɗengal makko ngal. haray min salmitike ɓe jama wonɓe salminde ɗo wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. haray onti neɗɗo on ko yo jogo ɗengal makko ngal o wattana ila ko fi on ɗum yo andu kala ko wowli ɗo haray hino windede: ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. si tawi tun o yehi ha o wowli hunde nden haray ko wonande e windede, yalla wallumo hara ko moƴƴi. so wowli ɗon ko boni ko kanko mari ni soygol yawmal qiyama, yalla dandu en ɗum. haray no jeeya e piiji ko wonata sabu ha oɗo ñoore waɗa musidɓe julɓe. aye goɗɗo hino laɓɓina hoore makko inna hiɗon andi min mi wowa ñowgol aslan. wowlugol goɗɗo min welatalam few, min na jikko an noon komi andaɗo mana komi andiraɗo rentagol mi ukkotako ko concernala. kono haray o neɗɗo mo mi onon wolande fi mum ɗo ko neɗɗo mo andanɗa hoorema ko neɗɗo ɗumanniɗo mokobajo waɗɗo ni o wola moƴƴuɗi o yaɗin ha o gayna o yiltoyo noon o fuɗɗo wowlude ellaji ko ya wondi e ko wonda. iɗen andi noon hara haysi ko yewtere, hara neɗɗo nanu yewtere nden o ɓeyday toon goɗɗum o ɗuyta goɗɗum. sa faala a waɗa yon exemple ndara moɓidira yimɓe ni ɓe yimɓe tato nayo jowo joƴƴinaɓe ha gayna wowla yewtere ha gayna deƴƴa. on tuma wiya goto kala e maɓɓe yo repetu ko wowluɗa kon, a taway oɗa hino ɓeydi e ko wowluɗa kon, a taway oɗa hino ɗuyti. yani goɗɗum goo ko wonata sabu ha yewtere nden nde ɓeydo ko exagérugol ngol, waɗugol exagérate, mana feƴƴintingol ngol, hollugol nden ɗo yewtere mawnugol mayre. ɗum wona sabu ha on tigi o ɓeyda e nder yewtere nden ko ɗaɓɓaka nder ton, ma ɗum ko wowluɗo wowla, ma ɗum o ɗuyta e nder yewtere nden sabu yejjitugol makko ngol, ma ɗum tawa e nder yewtere nden ko yawoni wolde kon o wowli goɗɗum ɗum ɗon feƴƴirimo, tawi haqqille makko ɗe no miijade goɗɗum go ɗum ɗon o nanali ka fillitoyagol yewtere nde o ya yewti nden o ɗuyta. jon noon itti e sikke e ñowgol goɗɗo, ka natuɗa e ñowgol goɗɗo o sikke ala a wola e makko goɗɗum ko wondi, a wola e makko goɗɗum ko wonda. sikke ala a wola e makko goɗɗum ko o waɗi tigiri, hara ko gonga tigiri o waɗi nden hunde ɗon me tawa hara an no wolirɗa nde noon hara tigi tigi o wona noon tigi tigi nde woniri. hara ko wowluɗa e makko ko naafo woni hoore makko. edan ko ma on tigi wattanayla e ɗum ko piiji ɗi andanɗa hoore ma en jonnino exemple e muɗum wiɗen nde ɗo ñoore woni no sabu ha dewle no hela, woni sabu ha yimɓe holodirɓe hutodira, woni sabu ha yimɓe welduɓe haɓa, woni sabu ha yimɓe mana jogodirnoɓe yani serta. haray nde ɗo ñoore hinde hulɓini ha noon feƴƴiti. ɗum ɗon no wona sabu ka neɗɗo on hoolo kanko mo wawi laɓɓingol hoore makko, o yaha o yiyana oɗa kanko ella makko on ukko e ndimu makko ngon o wowla ha ka o faala fullo fuuta wiwno woya ñaamu ha haara kono wona ya wowlu ha haara. edan on ti no hani watta ndeyla e ɗum moƴƴa noon
hino jeeya e piiji ko imminta nde ɗo ñowre kon ko heewi kon ukkagol e aadaji yimɓe ɓen fi jantagol jikkuji maɓɓe ɗumaji maɓɓe ha on tigi naata e muɗum o fena wowola e muɗum ko concernant mo ko ala e laawol makko naatugol e ndimankaguji yimɓe goo wiya ɓeɗo ko ni ɓe sifori ɓeɗo ko ni ɓe sifori wano exemple joni a nanayno ɓaawo ɗo woɓɓe hiɓe wiya ɓe ɓenna ɓeɗo ko ɓe daaleyankeɓe ɓenna si ɓe walodi e goɗɗo mana si ko namo daaleyankejo aray ko leggal yite ɓe wallinta hakkude maɓɓe yani fiwota ɓe memodir sifa ɗin ɗon ko haalaji ɗi andanɗa hoore ma ko haalaji ɗi sella few ko haalaji ɗi sellaɗi hikkodira e hay fus ko tawata ɗum ɗo goɗɗo wawa ƴettude ɗum ɗon goɗɗum ko wawata nafitorde hay fus kadi ala e majji ko yowodiri e goɗɗum ko tata ɗum ɗo mana si tawi on tigui famali ɗum ɗon haray olorroto e sengo maɓɓe yani ɗum ko piiji ɗi andanɗa hoore ma ko fabricaɗi tun e wallina ko neɓuɗa jindude fayda a yiyata source yewtere nden a yiyata lasli yewtere nden ko honto nde iwri kon ɗum woni daƴƴere yewtere nden a wata yiide ɗum en jonnuno exemple muɗum ñanden ɗum ka yewtere men to wiɗen honno wiyete yewtere no jindude ga ha wetango hande a wawali yiide lasli mayre kon ɗum woni nde yewtere wiwgol wondema hiɗa andi ɓe madarasaɓe woɓɓe maɓɓe no toon janggi ha gayni ɓe yeehi ɓe soodi carton ɓira ɓe naɓi kanene maɓɓe ɓenni ɓe yoɓiɓe honno wiyete ɓiraɗan ko ɓe muynini ɓe kon ɗum ɗo ko fenade yaahi na gonga ɗum ɗo ko hukkagolle dina goɗɗo aybinamo bonna inde makko nden ko ala e dalil par ce que si a ɗaɓɓiti ɗum ɗon ha aronki a wawata heɓude lasli nde yewtere ɗon konto nde yuri mana ko hombo waɗi ko nene hombo waɗa ɗum ko e famille hombo ɗum waɗi ko e leydi hondi waɗi ko e honno wiyete quartier hombo waɗi ma ɗum ko sika ka fuuta jalo ka meɗen ko e ɗuma hombo waɗi koye secteur hombo waɗi mana a wawata yiide ɗum abadan a wata andude ɗum abadan a wata honno wiyete yiide on ɗon présente to ɗo wiya min ko min waɗano ɗum ma ɗum min ko ɓeygu an waɗano ɗum ma ɗum tigi tigi on ko menen ko ka famiya men ɗum ɗo waɗi bal ko yewtere tu waɗa nde ta dawul nde jinda hakkudeji jama on tawa ko yewtere nde annanɗa hoorema nde alaka nde hikki joni noon an anani nde yewtere ɗon ha gasi an kadi a ƴettinde a feƴƴininde yeeso tawata an a ɗaɓɓitali lasli yewtere nden ukka hoorema ɗon e probléme wona pirno ɗen exemple on noon ka yewtunoɓe nene Aisha radiallahu anha ɓe wi o waɗi zina tawi ɗum ko fenade ɓay suratu nuri ari kon ɗum sakkitori yimɓe ɓen ɓe piyano ɗoyru 90 goto kala e nder ɓe wolunoɓe ɗum ɗon fiyon num tawde noon ɓe andano source yewtere nden ɓe andano lasli yewtere nden ko honto iwri tawi ko nde iwri koye juuɗe nafiqiɓe ɓen ay ɓe dina kan ɓe ɗo yahi sakiti goɗɗum ka nder suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko tawi alano toon allahu jomiraɗo laɓɓini nene Aisha e oɗo sahabajo mo tukkida waɗi sariya e hoore woluɓe ɓen foleru 80 haray ɗum ko piiji ɗi andanɗa hoore ma no hana wattanede ila e muɗum moƴƴa on tigui jogo ɗengal mum ngal fota noon hino jeeya e piiji ko wonata saabu ha oɗo honno wiyete ñoore naata ka jalgitugol yimɓe ɓen jasina fi maɓɓe mana joni anga yeeyo ɗo kanko o ƴetta hoore makko kanko ko koho mana kanko ko hikkorɗo yeeso kanko ko tedduɗo kanko ko ɗum ɗo e ɗum ɗo oɗa kañum ko neɗɗo jasuɗo oɗa ko neɗɗo aybinteɗo oɗa ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma o considiraka ka famille ji maɓɓe ton ɗum ɗo wona saabu ha on tigui naata e ndimo oɗo ngun o wowla ko o faala ɗon andi en piwno misal nde a ñande ka Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi nde ɓeya joɗino hiɓe yewta fi Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi imam rahimahullahu taala ɓe maki acce wolugol fi Hajjaji o ɗo ɓeyani wono men sifoto fi makko tun imam Ahmad ibn Hanbal maki o ɗo programme makko on feƴƴino onon kadi o ñawete fi golle mon ɗen edan si Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi waɗi kabairji makko ɗin o ñawete fi kabairji makko ɗin onon son waɗali ɗin kabairji ɗo waɗi sagair mana tosoki zunubaji o ñawete fi tosoki mon ɗin ka zunubaji kan kadi o ñawe fi jani makko ɗin ka zunubaji donc ɗum concernant on tertemo ko non woni rison tigui jooɗi ke noon o woli ɗum ɗon fi on ɗon Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi o woli ɗon ko faala akhiran yawmal qiyama Allah jomiraɗo wona to ñowo o ñaway Hajjaji ko waɗi kon feere o ñawa hakkude maɓɓe kadi ɗa feere idan haray neɗɗo on ko hanuɗo wattande ila e sifa ɗin piiji moƴƴa noon o joguito ɗengal makko ngal o wattanayla haray kadi jalgitugol yimɓe ɓen aybingol yimɓe ɓe watta ila e ɗum moƴƴa noon ko fi hon ɗum
ko anduɗa an hiɗa salligade hiɗa julde hiɗa jangude Qur'an hiɗa wadde ko moƴƴi e ko sikkuɗa hino moƴƴi kon kono madama min wo an wo goɗɗo goo hay goto men ala garanti wondema Allah jaɓanimo hayso ko julde wotere pet min wo an wo hay goto men ala garanti Allah jaɓanimo suuma e goto pet ko wonɗen ko baynal khawfi war raja hakkunde tama'u e kulol hiɗen huliwota Allah resetu golle men ɗen hiɗen tañƴini kadi Allah jaɓay si tawi en gollirino no o yamiriri en no kono yalli noon haray an hiɗa mari garanti an a lumbi sirate yalli an hiɗa mari garanti hiɗa jeeya e ɓeɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam weltiniri natugol aljanna on tigi ma yaali a jeeyaka e maɓɓe idan joni noon ɓa jeeyaka e maɓɓe ko fi honɗum noon honno an townintinirtoɗa towna fi hoore maɗa jasina fi yimɓe goo yaaɓa fi maɓɓe yewta fi maɓɓe piiji bonɗi baka e maɓɓe piiji tukka e maɓɓe goɗɗum ko ɓe alda haray ɗum ɗo hino jeeya e piiji ko woni to sabu hañore nden hino waɗa ɗum ɗo noon no adda ellaji jani e batte neɗɗo on mana hino liɓa ndimu makko ngun hino liɓa teddungal makko ngal hino liɓa hoolare makko nden hakkunde makko e mujitama on mana hakkunde makko e société on no fota si tawi ko wowlaɗo e mum ono fota si tawi ko wonɗo e wolde o si ko wowlaɗo e mum mi yetno nde a ñande min mo ko piiji tati waɗata pium ara nun kum imma ka wolɗa ɗon on tigi hoolo ma fu ray ma ɗum oɗa honno wiyete o hutoma fes oɗa ka hoolinomo ɗon himo hoolimo ɗon an wolɗon o hutoma tata ɓum ɗum on tigi wonata waqqofu wona hakkunde honno baynal kabuli war rad hakkunde ƴettugol e accitugol o wona hakkunde ɗon ɓay kanko ma andi ko habar on noon no wawi wonde gonga no wawi wonde fenade kanko wona hakkunde tayib ayi a joni an a daɗali idan an noon woluɗo on ɗon hande kadi an kadi inde ma nden boni jaka yo ɓe andi an kadi jaa ko ni siforɗa jaka si a nani goɗɗum e hoore goɗɗo haray ko a yaltinowo ɗum idan min gila nden ñande kam mi andi ɗon an on a ñowa e goɗɗo haray miɗo rentima ko fi on ɗum noon miɗo andi ñande yiiroye ɗalan goɗɗu o haray a yahay honno wiyete publiyoyami nokku go'o kami tañƴinaki ko waɗi nelaɗo sa sallam maki kala ɗow honno ɗowɗo yewtere addamma yewtuma fi goɗɗo ɓe maki no hasi ka o ƴetta fi maɗa kadi o yaha o yewtoya goɗɗo goo idan na ya jaɓɓu few so fuɗɗike wolde résetu few pottina e yeeso maɗa ko ɗon wonirno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hakkude maɓɓe sahaba ɓen si sahaba ɓen ari no fi addangol ɓe yewtere ɓenna mi falaka nande hay fus miɗo faala yaltude hakkudeji moɗon komi hisuɗon mana hara ɓe jogaki mana hen e hay goto ɓe sikkitaki hay goto ndaare nenaɗo sa sallama hino rentino ha feƴƴiti hay yimɓe ɗiɗo ari ma yimɓe tato ari ka nene aicha radiallahu anha ɓe landi nene aicha fi dina nelaɗo kan sallllahu alayhi wa sallama nene aicha yewti ɓe ko andi kon e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama immorde e juulugol immorde e waɗugol piiji moƴƴuɗi ha sahaba ɓen woɓɓe maɓɓe inni min mi hooray ha mi maya mi taƴata woɓɓe inni wondema min mi rewa e allah mi jombata woɓɓe inni min mi juula e mi fawtotako nelaɗo sa sallama ɓay jaɓoyi to kamin mbar kon ɗum ɓe wi ko wama balu aqwamin ko on ɗum heɓi yimɓe yaquluna kada wa kada heɓe wira ni e ni ɓe wiyali kon ɗum heɓi kaari e kaari ɓe wowlali on tigi ɓe naali kaari an a wi kaari an kadi a wi kaari an kadi a wi ɓe wowlali ɗum ɓeyni ko on ɗum heɓata woɓɓe no wira ni e ni e ni mimi on no wiyete mi juulay mi ɗanoto mi hooray mi taƴay mi rewa e allah mi jombay fama rahiba an sunnati falaysa minni kono noon ɗum ɓe yewti ɓe wiyali ko kaari kaari wowli fi on ɗum noon an yani yaltanta nanga junjugol fi neɗɗo bonna inde makko nden aybinamo hoolare nde o marno nden bonnande hakkunde makko yimɓe ɓe teddodirno yimɓe ɓe hoolondirno yimɓe ɓe yiɗidirno yimɓe jonnunoɓe mo teddungal yeeba fi makko ta ko hunde nde ala goɗɗum no gasa hara ko wonɗa wolde kon todena hara o wonda e mum woni few hara a fefindoto e makko woni goɗɗum hara ko woluɗa e makko kon himo wondi e mum kono an ananu an a seedaki ha hande a yiyali a yirali guite maɗen a tawaka ha waɗi few fiyon noon waɗi siɗa yaade honno wiyete bonna inde o ɗo nden ɗum annoɗa e to ha si tawi ma a rewi rewete ɗon fop tawi ma wowla on tigi etoɗa ha tawa hara
ko wonɗa e wolde kon a yehi ha yiyani hoore ma hiɗa andi. hara jango si tawi référence ɗaɓɓama ko honto lasli nde yewtere iwrita no woodi ka nde iwi. koɗo waɗi goɗɗo go e salafiyankoɓe yani moƴƴuɓe feƴƴunoɓe wi o inni min si mi ño'ay goɗɗo mi ño'ay nene an e ben an fi honɗum ɓeɗo ko kamɓe woni ko jiidimi ne mi ha mi hewti ɗo ni idan wotami añamɓe moƴƴereji an ɗi haray mi yiɗanɓe kamɓe moƴƴereji ɗin kamɓe ɓe ƴettu moƴƴereji an ɗi si tawi ko mami ño'a goɗɗo. e joni noon so tawi woni enen hanno wiyete ɗum ɗo yewtama tawi tun goɗɗo ño'i goɗɗo moƴƴereji makko ɗi yahay woni ko jeelowe men woni moƴƴereji mum hino yaade hande e nder ñallal ngal. ɗum lanata hakkunde oɗo Facebook e WhatsApp e Telegram e Tango e WeChat e Line e ɗum WhatsApp e Imo yani ɗum ɗon hande kadi joni ɗum ɗon yani ko nokkure nde anndanɗa hoore ma ko ƴettirde habaruji hino fota si tawi habaru on ko gonga ma wona gonga. haray neɗɗo on hino duwa huɓidade hoore makko moƴƴa non hara o fijirali ko fi hon ɗum si tawina ɗum do o lorroyto yawmal qiyama yallah jomiraɗo on tabaraka taala dandu en hiɗen andi le joma tabaraka taala pelle to nawoto ñowo. ay kadi kono ka Facebook ɗo ayay ɗo joni goɗɗo hara ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko andiraɗo teddugal e peewal e kulol Allah bandiɓe ɓen yaha ƴetta photo makko ɓe yaha ɓe moƴƴina vidéo hunde bonde ɓe heɓɓidira e makko yiya ɗum ɗon tunina kaari en kadi ɓen kadi waɗay hunde kaari jakayoɓe kadi ko ni way menen min sikkuno kaari ko ni e ni sifori ja on kadi ko ñolɗo bof nanga e yennugol mo nanga e wolugol e makko haalaji ko ɗumannaki ala fendi compte aroya noon tawoya jaka ko komi wolno ɗo mi faljo fi hon ɗum jaka na kanko waɗi few ko bandi ƴetti ɗum ɗo hiɓɓidire makko kanko himo woɗɗiti sifa ko o wi'a himo waɗi ɗo tawa noon an lannino lawade a gaynino wowlude ko wowluɗa kon joni heddike noon joni hakkude ma e Allah jomiraɗon e kanko mo wowluɗa on ma ko doyon noon ñande dargal ɓawo joma tabaraka taala kanko toñata. idan neɗɗon himo dowa wattande dow yila wallay mo dowa wattande yila kadi ka Facebook ɗo wona piiji ko yiɗa kon fof woni gonga wallahi na piiji ko yiɗa kon fof woni gonga piiji ko ɓuuri e ɗuɗude kon e muɗum ko piiji ko fabrika hande ka wetta niɓɓa ɗo koko wiyete internet ɗo yaari yeeso fota noon yaari yeeso fota noon ha ka tawata goɗɗo no wawi moƴƴinde piiji ko a meeɗa andude o waɗa wano ɗo WhatsApp no woodi WhatsApp ji sa waɗi WhatsApp on ka téléphone ma hiɗa wawi wadde ɗon account mo tata ko yimɓe ɗiɗo woni yewtudude tawa ko an goto woni windude ko an woni e jabade a naɓay ɗon photo a naɓay ɗon vidéo a waɗay ɗon vocal fop minoton fop kal aadi a sikkay ko yimɓe ɗiɗo woni yewtugol hara ko aaden goto woni wolde o tira ɗum ɗon o naɓa ka Facebook o inna o yi ko min e kaarijo wonno yewtude ɗum ɗo hino ko min waddi ko hino photoji ko addanimi hino vidéo ji ko addanimi hara ko fenande hara ɗum meeɗa wadde hakkundeji maɓɓe an non automatiquement yiya ɗum ɗon tun ƴettira no yirɗa ɗon no ños fuɗɗoɗa naɓude anno wiyete lansa inde on tigi nden bonda inde makko nden aroya noon feñane ɗi piiji ɗo no wawi wonde tawa gayni noon wirtade a gayni heɓade a gayni nangade Allah jomiraɗo gayni tikkangol ma an noon e oɗo ala no yewtiro ay no satti ha feƴƴiti ko ɗum waɗi a bonnude Allah tum hino ɓurma moƴƴande a bonnude tagaɗo waɗi noon hakkude ma e Allah joma tabaraka taala ɗa wawi huccude ɗa juula ɗon darɗe ɗiɗi wulla ɗon toroɗamo ha so daari ka ɓernde ma o yini seɗen e ma o ina gasi kanko yaafike ma kono tagaɗo lazim yiltoɗa e makko kanko toroɗamo yaafoye ko ɗum wiyete raddul madhalim jonnitugol toñeji ko on tigi toñuno kon jonnita haqqeji ɗi waɗi sa yeehi a ño'i goɗɗo e nokkure ha ɓe qirrike wondema ko wolɗa kon ko goonga wondema oɗo neɗɗo ko neɗɗo bonɗo si a tuubi a ruttike ko ya yiltito kadi yaha joɗoɗoɗa e ɓe yimɓe ɓe joɗodunoɗa wolɗa o ha bonnuɗa mo inde
jooɗoɗa e ɓen ɗon kadi wowla inde makko ɗon haa ɓe qirro wonde makko adinoɗa wolde konko fenande ko ɗum ɗo woni gonga siko ɗon hara tuubi si tawina ɗum hara heɓi muradu kadi neɗɗo yo woɗɗito sikke sikke no woni danger ha feƴƴiti kerol sikke no ukka goɗɗo e nokkure ka wata ƴawde heña waɗi hiɗa yiya ɗo suka kanko e jiwoy ɓe yaadude ɓe yewtude ɓe yaha no gasa hara hay fus ala hakkunde maɓɓe ko bon hay fus no gasa hara on ko miñam makko jiwo nene goto makko nene goto baba goto hara an anda no gasa hara ko nene makko tosoko on jiwo e nene makko ko nene goto baba goto hara ɓe yaadude ɓe yewtude ɓe jogodiri e juuɗe ɓe yaade ɓe yewta hara an anda waɗi noon a wata wiide ɓe anduɗa ɓen foppo hiɗa andi famille ji maɓɓe ɗin no ɓe woniri noon fof a wawata ɗum noon ko wakkiliɗa wo ko wakkiliɗa ɓe anduɗa ɓen fof a wawata andude famille ji maɓɓe ɗin fof eno ɓe woniri noon ko wakkiliɗa o no wawi wonde hara on ɗon neɗɗo mo yiiduɗa e muɗum ko ɓiɗɗo makko hara an a anda no wawi wonde exemple hara on suka ɗon e nene o jiwo ko ɓe nene goto baba goto ko kaw makko halal oɗa ko ɓiɗɗo makko no wawi wonde on ɗon jiwo suka on ɗon e baben jiwon ko ɓe nene goto baba goto baben jiwo miññiti oɗa ko bappa makko halal hara an a anda ɗum mi yi kaarijo e mbarillan sikkude on ko moko ba hallan sikkude on no teddi hallan sikkude on ko ni e ni mi hirimo jiwo nde a ñande sa yi on jiwo ɓe inni wo wano wami ko wando e ɓiɗɗo mum no wawi wonde an on mo yiɗa on jeune mo anduɗa ma on gorko mo anduɗa ɗon ko sunniyankejo masha Allah mutamassik tamaman sa yimo a yiye dina kame makko ta o ɓiɗɗo koto makko ɗa ma o nene gotojo nene makko ɗa tawa on kañum ha jaka on ko yani ko gandal français ma gandal anglais jangi ma gande go ha mutinoke ɗum muti ton tole kono si a yimo kanko conci makko ɗin mbima nana ɗin conci ɗi sikkata ta conci makko ɗin ko conci simple kanko naaɗi a conci ɗi sikkata o tara o tiggo ɗumanno waɗa jilbabu naɗin kanko naɗin few o accitata noon ɓandu makko mais wattu to conci simple ɗi tata ɗiɗo mana a yiyatamo inna bimana hino yani ɓeya sonnaɓe to la jonnon yiya ɓeɗo ɗiɗo hiɓe yaadude ustase en onon kadi ko annabajo a tefata anda taw kon ɗum woni hakkude ɓeɗo ɗiɗo yani no hulɓini ha feƴƴiti neɗɗo no duwa rentade ko yite sikke wallahi hiɗa sikka goɗɗo nokkugo tamo woɗɗiti nden nokkure nde sikkuɗamo jonnon ka sikkuɗa on tigi ɗon tawina ɗon o woni a yahi a wowli fi makko nokkugo on poro mi sikku noon ko neɗɗo fewɗono on layyidimo e jiwo nde a ñande mi mitti boteyange makko yalla walle hara ko wolɗa konko gonga par ce que noon a yahali landiɗa o jiwo a landaki kanko o gorko ko honno kanko e o ɓe waadi an a yahi tun a eggi yani an ko yiɗa ka yaasi a yahi eggi ɗum ɗon a naɓi a ño'imo a wowli ko faalaɗa mano gasa hara o jombi le balɗe ɗo kono hare an a humpitaki ɗum o jogodira e ɓeygu makko ɓe haadi c'est simple ta noon on jiwo ko mo jombi e ɗe balɗe no gasa hara ka kanko ka woni ɗon jiwo on arali ɗon taho yiidaɓe hiɓe yaha hayno ɗamo a distance yaha junjoya fi makko to ronka tefude anda ko nun kanko e oɗo woni hakkude maɓɓe donc il fallait que neɗɗo on
o wattana ila moƴƴa o jogo hunduko makko kon o woɗɗito sikke. Allah wi inna ba'da dhanni ithmu, yoga e sikke ko bakkato wonata. Neɗɗanke noon no yaawi ko mortoto ha feƴƴiti kerol, par ce que noon a yiyay ɗo goɗɗo tun ƴetta hoolare ma nden fof defa e hon tigi. Ñande on tigi waɗi mistake kun ko kum fote fandude wo yowta teddungal ngal foppo e makko kadi, par ce que haray na fi Allah yiɗirɗama. ti tawi ko fi Allah yiɗirɗamo de o début taho a anditanamo moƴƴere makko nden si andita ella makko. Deuxième chose on, sa anditanimo ella mo waɗi on ɗaɓɓitanamo excuse ji dolle dolle taho, ɗaɓɓitanamo excuse ji dolle dolle, ɗaɓɓitanamo yaltirga. harana yawgol bonna inde on tigi nden ɗaɓɓanamo ayɓe waɗa campagne contre makko. A sikkay an ko an Allah halfini wiƴƴitagol fi jama on. pelletle an kadi a lumbali sirate taw, pelletle an kadi a anda koko wonɗa e mum ɗo yalli Allah no jaɓi ɗum ka jaɓa. pellete a anda kadi yalli koko wonɗa e mum ɗo est ce que koye ɗum ɗo mayata a mortotako. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki inna ahadakum la ya'malu amala ahli ljannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitabu faya'mal amala ahli nnari fayadkhulaha. nelaɗo maki goɗɗo e mon no golla golle yimɓe aljanna ha tawa hakkunde makko e natugol aljanna on heddaki si wona yeru cogonal. ko windano kon ka tege nene makko wonde makko ɗo o sakkitorta ɗum adito hakkunde ɗon fa yasbiqu alayhi alkitab. ko windano kon adito fewndo ɗon fa ya'mala amala ahli nnari, o golla gollal yimɓe yiite fa yadkhulaha, o nata yiite ngen few. o ɗole koye wuruɗoy ko moƴƴi, koye ɗum o andano, koye ɗum o tabiti ha ka sakkitode tawi mo windana natugol yiite o huwa ɗon goɗɗum ko natata mo yiite ale o maya e ɗum ɗon o yahato. nelaɗo maki annasu yubathuna ala ma matu, yimɓe ɓe gimmintinoyte koye dow ko ɓe maayi kon. anonda jooɗi tun hiɗa aybina yimɓe, an anda kon to sakkitorta, ça c'est un. deuxièmement a anda est ce que Allah no jaɓude ko wonɗa gollude kon. troisièmement ɓe yimɓe ɓe wonɗa wolde ɗo fof est ce que ɗa humpiti wirniɗi maɓɓe ɗin, est ce que ɗa andi secret ji maɓɓe ɗin ko honɗum woni sabu hiɓe wadde ɗum ɗa. wisdom on, hikma on woni sabu ha oɗa waɗi ɗum ɗa, est ce que ɗa humpiti ɗum. donc neɗɗo no duwa haqqilde, neɗɗo no duwa haqqilde piiji hewuɗi no woodi ko seytane cuɗiniranta goɗɗo fi bonnugol golle makko moƴƴene. awa nde ñoore musidɓe julɓe, nde ñoore no yeebi golleji yiwɓe, angal huɓindagol hoore muɗum, angal wattangol yila. haysi tawi noon ko an neɗɗo on waɗi, ɗaɓɓitanmo taw excuse, ɗaɓɓitanmo yaltirɗe taw dolle dolle. si tawi a heɓali few yata arata, a heɓanali mo excuse few, on tuma mara hakkundeji mo armajo tawa hara o neɗɗo o tuubino hakkunde makko e Allah jomiraɗo on hara anda. no si a yehi a wowli fi o ka yaasi, an ko anduɗa a wowli ha honto nden yewtere yahata an anda ɗum. sa wolani ɗum yimɓe ɗiɗo ɓen wolanoye ɗum nayo, sa wolani ɗum yimɓe jowo ɓe wolanoye ɗum yimɓe sappo, par ce que min mo wowlanɗa on an hiɗa hoolila, an hiɗa yiɗinmi, min kaylan mari ɓe mi yiɗi ɓe mi hooli, a wolanaylan tun min kadi wolana ɓen ɗon. ɓen ɗon kadi no woodi ɓe ɓe yiɗi ɓe hooli, ɓen ɗon kadi wolana ɓen ɗon. donc yewtere nden no layude nde yaha
ittiri ko nde yahi wo ko an woni nenejo on, ko an woni sabu, an woni daƴƴere nden, ko an adete nangede fi nden yewtere ɗon, par ce que ko an adi nde yaltinde. Il faut neɗɗon wattanayi lagoy, ko il faut neɗɗon wattanayi lagoy musidɓe julɓe. En aral ɗo fi tongagol, en feƴƴay woni ko ta ɗaɓɓuɗo piiji ko tongoyte yawmal qiyama. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ene hiɗon andi perduɗo sahaba ɓen hari ko wowi si nelaɗo landikeɓe kombo woni perduɗo numa honno wiyeteɓe landikeɓe goɗɗum ko ɓe anda ɓennayi allahu wa rasuluhu alam, ko allah e nelaɗo mum on andi. Ok, nden ñande noon rasul sa sallam landiɓe hiɗon andi kombo woni perduɗo, ɓe sikki ɓe andi on tuma ɓe ni wo komo ala e mbuɗu kamen ga menen, ala njooɓa, ko woni perduɗo kamen. Man la dirhama lahu wala mata, komo ala mbuɗu ala honɗum ala njooɓa, ɓeni ko woni perduɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yiltitiɓe, ɓe maki na ɗum few, ɓe maki almuflisu fi ummati, nelaɗo maki ko woni perduɗo, nelaɗo maki ko woni perduɗo, woko hombo, woko neɗɗo mo andanɗa hoorema o ardi e moƴƴere, o ardi e golle moƴƴe, piiji ɗi fof immorde e golle moƴƴe, e julde, zakka, hajju, moƴƴagol e yimɓe, jokkagol enɗam, waɗi piiji moƴƴi ɗin fof o ara ko fi natoygol aljanna tum o heddi joni, ko ɗum o habbi, mo dari mo habbi ɗum ɗon. Kono nelaɗo sa sallam maki wa kad shatama hadha, o yenni oɗo, wa kadhafa hadha, o tukki oɗo, o wi on waɗi zina, wa daraba hadha, o piyi oɗo, wa akala mala hadha, o ñaami jawdi o'o, o darne noon. ɓenna a ɓeɗo de goto kala no arde réclama ko jeeyi ko, oɗo wi ñande go a yennunomo, haray meɗen ƴettude moƴƴereji ma ɗin min wattanamo. Oɗo kadi ari wi wo nde ñande a piinomo, meɗen ƴettude moƴƴereji ma ɗin min wattanamo. Oɗa kadi ari wi wondema a ño'unomo, a tukkunomo, bonnuɗa ndimo makko ngon, ƴetta moƴƴereji oɗo ɗin ɓe wattanamo. Ko non ha si tawi moƴƴereji makko ɗi lanni peretu, o heddora hay fus, on tuma tawa ɓe o yoɓata ɓen lannali, on tuma boneji maɓɓe ɗin ƴette o wattane ha ɓe gasa few, o darane tawa lutta e moƴƴere ko wawatamo nadude aljanna, o moɓidire e ɗin boneji ɗon fof o fere ka nder yiite. Nelaɗo sa sallam maki ko ɗo woni perduɗo. ara en hulɓini ha feƴƴiti. harayno hulɓini ha feƴƴiti. haray modi umaru suware mi famali ko homɓe wonɗo yennude ɗo, kono wattaneyilay ɗum moƴƴa, harayna ko moƴƴi no yandi so jaɓi nde ɗo hoyre nde ɗo moƴƴa. haray yo Allah yaafo en fof meɗen. Idan haray tigi tigi on neɗɗo on yo watta ilay ñowgol ngol moƴƴa, fi hon ɗum noon sina ɗum o heɓay probléme moƴƴa, fi on ɗum o sikkay himo gollude golleji makko moƴƴuɗi, o yahoyaw tawoya ɗum ɗo fof ta ko woɓɓe go jeeyi. haray yo haqqil de moƴƴa, heno jeeya e piiji ko wonata sabu ha ñoore nden ara, jooɗodugol e yimɓe tentini goreɓe ko hasi kon, si ɓe jooɗodi hiɓe yewtude yewtureji maɓɓe welɗi hakkundeji maɓɓe,
yimɓe resa e ɗon point ji débateteɗi fi muɗum e nder on débatugol ngol ɗon ha ɓe natoya e ndimankaguji yimɓe goo woɓɓe goo adda ko noon mi yiruno kaarijo no waɗa hunde kaari automatiquement goɗɗo goo ƴetta ɗon ina min kadi mi yi on kono yejjitu fi on ɗon ko ni e ni e sifori natire ɗon hande kadi fi on ɗon yewte hande kadi kaseti um kun tourné wone e yewtugol fi on ɗon ha jonde nden juuta tawa ɓe anda ɓe yeebay woni golleji maɓɓe ɗin hara en tout cas neɗɗo no hani watta ndeyla e muɗum yallahu subhanahu wa ta'ala yaafo en kono vraiment tigi on goɗɗo yo accitan hakkil fi o taw bonnu golle makko ɗen yawmal qiyama yo accitan golle makko ɗen hakkil moƴƴa fi o taɗe yeboromo ko Allah jomiraɗo wi ko man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha kala neɗɗo arduɗo ko moƴƴi yawmal qiyama o golli ɗum ka aduna o hiwi ɗum o reeni o ayni seytane bonnanalimo ɗum yingo bonnanalimo ɗum ha o hewtini ɗum ɗo haray joddi gotum kala e majji mo mari ko dublanede ɗum embere baraji 10 ha ka Allah jomiraɗo on faalawo kono musidɓe julɓe on tigi yo watta ila moƴƴa o jogo ɗengal makko ngal pullo fuuta inni wo hunduko ko hendo ko e lannino haala khulasa raɓɓinɗingol yewtere nden ka lannode e wiwno nde ñande si tawi neɗɗo on ko bonɗo few andiraɗo bonki few mana waɗowo probléme ji jani wan wargol yimɓe ma ɗum jattugol ma waɗugol trian yagal ma taƴugol laawi mana yahugol daro e laawi angaso ɗon ataka yimɓe wara ɓe jaɓa jawle maɓɓe ɗen si neɗɗo andirama sifa ɗiɗo piiji so naati e leydi hiɗa wawi informoyde yimɓe keppuɓe fi ɗum ɗon ɓen kaarijo dey naatiɗo haray tigi on wattane yila e on tigi haray on ɗon wat mo andira hunde kaare karama ko ɓe wi si tawi ko wonɗa e yewtirde ko fi renugol yimɓe ɓen rena leydi ndin rena jawle yimɓe ɓen rena ndimuli yimɓe ɓen rena wonkiji maɓɓe ɗin ɗum ɗo fa hada jais ɗum ɗo hino newna amma si tawi woni ko mone fi tuyo inde goɗɗo bonu ɗum ɗon dagotako e wino kadi nde a ñande wiɗen ko wiyete ñoore kon ko dhikruka akhaka bima yakra ko wolugol neɗɗo on e hoore siɗɗo makko on hunde ko añi hara koko waɗɗa tigiri on tigi wowla ɗum ko ɗum wiyete ñoore si tawina ko waɗɗa ɗon haray ko fenande ko noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ɓeni dhikruka akhaka bima yakra ko yewtugol e siɗɗo ma on ko añi ɓeya inni araita in kana fi akhi ma aqulu yeto lan so tawi woni komi woni wolde kon hino e makko nelaɗo maki fagadi tabtahu haray a ño'imo ɓe maki kadi si tawi woni ko wolɗa e makko kon ala e makko haray fagadi tabtahu fagad bahattahu kam ɓe maki fagad bahattahu ɓe inni haray a feni e hoore makko a fefindike fenande e hoore makko idan ɗiɗi noon adda ɗaali ko imma wona ñoore ma imma hara on tigi feni e hoore makko jon noon e wino nane yewtere ka goɗɗo nani nde wo ko imma o ɓeyda goɗɗum ma o ɗuyta goɗɗum joni haysi koko oya wowli kon tigiri wowluɗa ma ko waɗi kon tigiri wowluɗa ɗon haray ko ñoore sa ɓeydi ɗon konngol gotol ngol jeyano kay ko wowli kon ma e ko waɗi kon ɗum ɗon ko fenande ɗum ɗa ko ñoore ayi hay fu semo nga wawali dadude haray neɗɗo no lo'i ha feƴƴiti musidɗo julɗo sa ndaari a joƴƴini ɗo buusi walla a huɓɓini yite maggol ha gayni a waɗi jungo ma ngol ni ɗon pellette a wawata wonde ɗon ha ngol buusiwol lanna sumude wallahi a wawata joni noon a wawali nge yite ɗo lootange ko yata laabi 90 fiya wawnge gollirde kaduna ɗo ko lahara wawoyta tenude ayay ɗo policijo goto pet no ara nanga yimɓe ɗiɗo yimɓe tato naɓa ɓe kaso sokoya ɓe policijo goto nanga yimɓe ɗiɗo tato o naɓa ɓe o sokoya an a wawali fuutade policijo goto
on jowo on wawali futade police ɓe ɗiɗo, on jowo on wawali futade police ɓe tato, taw si on wawai futade malaika ɓe capanɗe nayo nde Allah wi khuzuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. taw si nde ñande a wawai futade ɓen ɗon malaikaɓe ɗon fo fokkitanoɓe ma, giddanoɓe ma nde wotere wippagol ma, ta non goto e maɓɓe pet hiɗa fanɗani ɗum, capannayo wugganike ma, taw si a wawai daɗude ɗon. haray wota on tigi darto sifa ɗum ɗo, ɗum no weli fi ino metti fi, komo Allah jomiraɗon hawrindini wo wawata daɗude koko wiyete ñoore, kono eto haɓa wonki makin fi wota ɗum ɗo waɗu, mana fiita ñow goɗɗo. Allah jomiraɗo wi ka suratul ankabuti walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ɓen etiɓe fi fewirgol sabu amen min fewnayɓe e laawi amen ɗi. idan onti ko yo eto o darto wonki makko kin fi wota ɗum won, haysi goɗɗo falama mo neldude yewtere ko tata ɗum ɗo ko goɗɗo faala ñowde yeeso makko e nano habbo, maɗum so tawi o hersay fi wota o wirtu o yama o hersinamo, yo ɗaɓɓu 6 goo mo etoto ha ɓe wowla fi mum. So fuɗɗike addude nuɗa yo addu 6 goo, so fuɗɗike addude nuɗa yo addu 6 goo, ha o ya ƴoƴana ka hakkille muɗum ɗo wondema an a falaka mo heɗade e gon sengo ɗo. ka yayri noon jokkodiri noon ɓe woni ɓe yimɓe ɗiɗo tato nayo jowo jeego sappo wo ɓe andirima an on a jentota ko honno wiyete ñoore hande kadi. idan hay e goto neldatama ñoore, hande kadi goɗɗo neldatama ñoore. hakkunde ma e ɓeygu ma siɗa faala daɗude sifa ɗum, si goɗɗo ari o woli ɓeygu ma goɗɗum nunnanmo ha gasa, si ɓeygu ma ari joɗike noddumo joƴƴinamo, inna filliti ko wolnoɗa kon, wiɗa ɓeygu an no waɗi hunde kaari. ko ɗum ño'owo yagginirte, ka waynodirɗon ɗo wo o addano e tama yewtere fi ɓeygu ma aduna. ɓeygu ma kadi ko non woni kan kadi so nani goɗɗum e hoore modi makko yabbotu, amodi makko hewta o joƴƴina o ɗawlandi to koto oɗo de wino won waɗi hunde kaari joni yo fillo yeeso mo. ka waynodirɗon ɗo wo goɗɗo sorata hakkundeji mum bonnidira on aduna, par ce que ɓe anday onon ɗo ɗiɗo hiɗon weldi on falaka nande hay e goto no addani on habaru hakkundeji moɗon ko jiɓidirta on. haray musidɓe julɓe tedduɓe o yafoto so tawi yewtere nden juuti. haray mi salmino ka kikiɗe ɗo mi humpito mi anda so tawi ɗon e jaam, haray min miɗo e jaam, ƴetti tan gokku mum en wawali humpodirde. téléphone on no jonnude lan probléme seeɗa ko ɗum waɗi fayda, en ala e humpodirde ko sukki, kono inchallahu taala mi etoto hara e jumaje ɗen ma e ACV je ɗen hara mi etoto eteteɗen fo ha yewtereji men ɗi wawa latade inchallahu tabaraka wa taala. hara mi salmini on goto kala inde muɗum e yettore muɗum e kala ka wawi wonde e nder adna on. hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. haray ko watti e mum musidɓe julɓe ndo mbaɗay tun announcement raɓɓuɗu kum yer faalaɓe wano darsuji wano islam janngugol exemple wano ka connexion ji ni so tawi ɓen tigi no ha toon jini ɓe wawi contact golla maɗum ɓe contacta modi umaru en jeeɓe lawol kisal ɗo ɓen ɗo waway ɓe jonnude numéro ji téléphone an ɗin min yewtida yer ko on tigi wawata kon wallitoto ɓen tigi min anda leerji ɓen tigi ɗen e leerji kaɓe faalete janngude ɗon eno ɓe faalete jangirde ɗon e koɓe faalete janngude kon siko ko on tigi wawata inchallahu tabaraka wa taala en wallidiray. haray on tigi yo contact tum modi Oumar o lando fi Cheikh Sall maɗum Issa Sall. haray waway honno wiyete wadde min humpodira inchallahu tabaraka wa taala. haray ko min oɗo nene gotojo moɗon Issa Sall wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pita wara ya ley miro. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.